Ubankosi ukuthi manje uqaphayo kwabantwana bakho Nkosi. Kodwa shembe kusobalungela ngoba angingena umuntu oqhamile. Mhlawumbe njengoba ngimfishane nangesithomo kungenzeka nengqondo njalo. Kodwa ngoba wena mnikazi wabantu ungithumile, ngicela ukuthi ngibeke umbhobho shembe wezwi lakho. Abantu Nkosi abasemva kwami, inkumbi nendimane nyazi lezwi ezabe zisekuwe, singeva Nkosi umntwana kwaphela ngoba ngoni nginezono ezinye ndiyaziphiwa ngabantu ngasithenganga. Yebo ngatholela ithemthunzi ukuphephela, kodwa ngicela ukubuka kwami shebo ngcwele bangonakala Nkosi abantu bakho abayingcwele uvuniwa umntwana Nkosi wakwaphela. Ngizocela uNkulunkulu omkhulu wasezulwini amazwi ngestabelelo 81 ngisiza abantwana benkosi ngoba nokucula nikwazi futhi okunye ngikhohle ukuthi ngiyathetha ngikhulume. Kungenzeka ke ngathetha amanye amagama alumeza, kodwa andilwi noshemba ndimazi kodwa ndambona. Thixo unamandla wonke,
Ngiyabonga bantwana ukungisekela ekuculeni into eningakwazi. Nami lithi uNkulunkulu nana nenze izinto ezinhle. Anivumanga besehlazweni. Ophethe iBhayibheli ngicela nivule incwadi kaJohn 3 verse 10. Ngithe abantwana benkosi ube umntwana okhaseleziyo noma qamile futhi osisithotobalanyana ndathi ushemba nimazi kodwa ndambona usifume John 3 verse 10. uJesu waphendula wathi kuye, wena umfundisi wakwa-Israyeli, awukwazi lokhu na? Inkosi yesabatha uJesu ungahlali phansi. Inkosi yesabatha uJesu uthi yaphendula. Yabuza umfundisi lokho okwazi ukubonayo kubeka verse 11. Ngiqinisile ngithi kuwe, siyakusho esikwaziyo nesibonileyo. Yole indaba bantwana kakhulu lokuthanda uqhamile nje mhlawumbe abantu abangayifani kube mhlophe. Ngicela Jehova bathole nokuncane okunzima ukushumayeza abantu abadala. Abanye bashaya insimbi lapha ekhaya bayenzana bangazi shaya. Mina ngifika nje la ngasisho 1984. Mhlawumbe ngiyacela Jehova ukuthi abangenayo kube mhlawumbe bengayifaki bazi ukuthi wenzwani lapha ekhaya. Qhubeka mshumayela. Siyakusho esikwaziyo nesibonileyo. Siyakusho esikwaziyo nesibonileyo ngamehlo. Siqinise ngako. Kodwa anwabeli ukuqinisa kwethu. La indaba enzima abantu njengoba singamalaziretha nje sibasebenza kahle abangeke wamanaza bayasifundisa. Basifundisa kahle nokuthi singathi ukushena kusho ukuthi nongera usana ukushena uNkulunkulu. Bayasifundisa sabathathele imisebenzi kahle ukuqhubeka mshumayela. Verse 12. Uma ngitshelile okusemhlabeni ningakholwa, niyakukholwa kanjani uma sengitshela okusezulwini na? Hlala phansi mshumayela. Mhlawumbe ingcono leprovince yaseKZN uyamazi ushaka. Thina lapha ngakuthi abantu bathi abamfuni uThixo obonwayo. Ukuthi abekufundiswa babo basho bathi abamfuni uThixo njani obonwayo. Bafuna ongabonwayo. Usho njalo nini wenkosikazi osondele kwisebe bhaje bonke bathi mntana kuzo zonke inkonzo ukule nkonzo efaka izikhumba ulandela umuntu mntana mlahlekile. Thina asikufuni uThixo obonwayo. Nkosikazi Manazaretha ngiyacela uNkulunkulu andipha amazwi la shule face baba ngayifaka kube mhlophe mfana wazi zonke izinto zalapha eNazaretha kwaShembe siyabona siyaphatheka ngezandla.
kwashembe siyabona ngamehlo, siyaphatheka ngezandla, siyevakala ngendlebe. Ngixolele befundisi benkosi. Kona ngifuna uqala ngakho. Ekhaya mawindoda unkosikazi nabantwana. Awumthethisa unkosikazi phambi kwabantwana. Ngiyacela bafowethu makhona phakathi kwethu nephutha abize neceleni. Singaze sihlabalazane phakathi kwenkumbi zakhe. Ekhaya endlini. Awumthethisa unkosikazi phambi kwabantwana. Izolo besinodinga lenkosana luthi uma ngingawona sona dlala phansi mkhulu ngosaka phela ukuthi uphethe umbopho ukebele phezulu kwabantu ngoba esifundisa ukuthi abantu bevisi bashembe uzobashula abantu wakungonyaka ka-1984 ngoJulayi kanje ngafika kumzi usizo luphethe ngihluleke kakhulu kodwa mhlawumbe umnye wake kabona ukuhlupheka ngoba ngathi sebenza kahle Nkosana ngathi sebenza kahle uma California ngasunguniye ukuphusha isitulo siyakho sigijime siyakho sisebenza revolving chair bathi abake bayakho ubuze next door ukuthi wethini umfundisi la sisebenza revolving chair sisebenza kahle lwathu sizilapha wakala kwakunkosikazi intombazana yami yamasiko ka-79 ina 6 years yanethongo legazi bohluleka odokotela bohluleka abathandazi ngiyakhumbula endaweni afika kuyo wathona wakanjani lapha mfowaphetha Loana umphe uzamphilisa umntwana wakhe sangele eyiflat sahlala dining room naye nonkosikazi nomntwana nesangoma silapha sathetha nento esekamereni baxoxa naba bathetha ngemilunjani wasethi lo ya sebevumile wathi sebevumile usifike emgcineni namhlanje kodwa ke bekaphi inkomo yami ndawakhupha amaphepha ndawabeka phansi waninika kamakhathakhathana wakandinika wona azasezo umntwana nkosikazi ndafika ekhaya ngobusuku ngoba vele usathana nawo wakhe amacebo namaplani la akaphuma igazi ndathi mle ndifike emgcineni wasanga kusasa yaqala kubeleke khona igazi awumali ngaka lizokwenza kanjani wena nkosikazi ephathekile wavela indoda yasemabheleni yathi phela umuntu ongokuncedayo kule ngxaki kuyo ushembe ndabuza nakuphi lo muntu ulisutsha wathena usenatana akulungele phela masiya kuyimali kuyakhona weniza zami bitsuku ngafika isibonisa wami ngolesana wona ngoba bathi usesontweni
ngathi awu kanti impela uhlala ngazalwa amakhono ngazalwa amakhono ehlulekile amakhono kanjani kusakubo belithi unosemthini wazimithi Wendi bakhona abantu yembone esimukweni nobesipilini umgwaze khona. Ngafuna into enjalo mhlawumbe. Ngoba laba abantu abahluphayo ngiyabona usuku. Igama bakufuna sazi abantu abalwa noshembe, abantu abaphuza ujika abalwi noshembe. Kodwa abantu abalwa noshembe abantu abathi bangamaKristu, abathi bangamaKristu. Ngeke mbe ngeke sona ngiyethekwele emazweni utata umzala uShumayela utata umkhulu ngobabatisa abantu emfuleni kodwa kwangena ukuhlelekile zonke umhlaba wakhe wala kwenzeka ahambe aphinda uye ahambe ngalikhulu siza abantu balendlini sakula sabathathu nami ndajoyina kulabo bagulayo lwafika usuku bandwele bangolesihlanu sayithatha imoto senza saphuma usuku safika nxa kusala lapho kwangena inkonzo wathiwa abenza abantu abafuna ukuzosibili Iniyantaka ukuthi ke namadoda ahlala phansi apha njengamakhosikazi ngoba njengabafazi amadoda hayi besomphele njani ngeke lokuthi futhi ngalesango ezihle lokusilathu ngalesango ezihle no mistatu ezesonto ngasibonisha zamazile nasehlike umuntu endiswakela kuthiwa isaphansi ngathi ayiwele nito isapu sami sihambele kanje yasolona wathi Suzeka wapansi asingene emotweni ishaka nasifaka khona yangena kodwa manje wakampike yabona abantu wakampike ngathi wewe umuntu ukanje imoya yakho ikolile kanje uzwaqoba wathi phela nalusisi Ithelwa ufuna ngumbe sokhuluma ngesikwazi esibona eqinisa nakho ngasondela bathokozile abantu babika abantu bafika emthenda sondela aliphumiso yasendlini yangathi yakhombisa ukukhuluma wena akafuna ukukhuluma wabika yabuya ukukhuluma Baba, Baba ndashaka. Liyakulela. Liyakula. Uthungalo zinde. Ukulela ngubani? Ngithina ngikulela umntwana wenkosikazi. Uthi bayeka abasebephile livela khona. Ngemini ngeseke uthi bayeka abasebephile livela khona. Bathina eyito uvela khona uyangazi ukuthi nisukaphi. Nata babika abantu kwathi amena kwathi sebethu bahamba yeye alikuwa ndani jina bayana ndio fere kuuliza mwana Nazareti ungazi tafanya mwana ngaboni ngamehla
nxa simisitende sikuthula ngesabatha anazole sabatha noma isabatha lazilila la ngicaba lo ngisonto kanti we wallet yami iwallet ina 200 rand wabayazi ibevelo ngo-1984 ivele 200 rand kwaba imali kwamfanele sangena etendeni nombele utha andiyibona wallet yami yathi inhliziyo ubuyaphi inhliziyo labafowethu elithethe ngakuthingo lenkosazana izolo lathi inhliziyo yangabona ukuthi lathi umbele ekuseni lathi ngicela ukubola imali uzoyabheka eThekwini ngazi ukuthi kakhulu ngabe senithe angisabuyi kwami ngifika eThekwini senithathe isonto abayikho lento inhliziyo ulokusasingazi ukuthi ixesha kuphela thina sakusimbona uThixo ahamba ngenyawo phakathi kwabantu kwaba ngesonto sajika nombhele sakuthi afike ekhaya ebusuku 12 midnight kosazi kunjani wathi kozazana phela zathombe ezimpeleni empilweni unjani umntana hayi bananto ngathi mvuso umvuso ngamjika alikho nasi uze wena mhlale konke inkosi inhliziyo hayi fana phela unenzeka lento iqondene nokuhlezi zophela kade inhliziyo elikwenza uzomuntu yakwenza kanto lokhu uhlale phansi wakhe into yazi bayikho uyakhela umuntu inhliziyo Lajiuba sebenza kumatanzania prime minister ngoba nafika emsebenzini nalala msunguli kwangolwesine ngolwesithathu esifundele kwangekhethe emnyango ngifanile ngalibona ngifile ngekhethe lafike lavuka athi sivuka ngenzeka ekhaya lathi bonke kubashabe thina sibonile manazali uchulo sana 5 years amoto wafika uthi bonke kubashabe thina sibonile uthi thina esingasabona kabeni ngenyama sihleli noshebe uchulo apostoli uthi thina esingasekhona ngonyama mzukulu sihleli noshebe hawu lento benidela ingaba lokhu umhlaba lomanzi sinyembisa khona lapho wathi wathi mfana zingoba yazi nale Dr. Richard ngesizulu wathi xa besemva kwazi nabantu izithenza abazinamandla wathi kodwa ngale nkonzo uhlelo zakuhlupha ikangako ngethubu angethubu ngoba ngathi ngale nkonzo uzawuzihlula manazeta waba kuphila ngalonyaka waba kuphila kodwa waba kuphila ngosazi bongosi ake ngiyele kwezolo lapha
babeleka idate bekuyi-13 kaJulayi losuku ungene umfana wamadoda ngenithwezana ukuthi tata bafa abantu kwenzekeni mntanana uthi abantu badilekele umntwana uthi konke kwenzeka khona uthi andifuna uphinde ngiyibone le nto hawu maNazaretha hawu bathi esikolweni bathi le history iyasiphinda. What is wrong? History repeats itself. Iyasiphinda intanga yakho ibuye khona sibaletha abadala yayenzeka lekwami namhlanje yenzeka phambi kwethu siyibona ngamehlo isho nalo wale kancane ilisebenzisa ngesibonelo kwawe ngeke bakusho bonke abantu bephila bomkhosi bekudwa befosho kodwa abantu ababengekho bayazi ngaphezulu ukuthi nesona balethe maphephe ukwalethe maphephe ngifuna nube incwadi yase-Efesu 4 uqala verse 8 ezulwini lapho Baba ningamdabukisi umoya oyingcwele kaThixo hlala phansi ngoba baba bekhona isikhumbuzo esidweni amvile uNkulunkulu wethu phambi kwethu futhi uthi umoya wamaNazaretha uhlukumezekile uhlukunyezwa ngabantu abangaphandle uhlukunyezwa yini khona thina ngoba manje sisendlini lapha ezantsi ukwenzelani wena ukudabukisa umoya oyingcwele ukwenzelani ningamdabukisi umoya oyingcwele kaThixo emntwini onamehlo nonendebe zokufa unyazo luphatheka kahle kwezinsuku abantwana benkosi uzawuthomeke ongusithingithingi akaphatheka kahle kanjalo Thixo ngiyakulabo bangayifanga kubemhlophe lo Thixo sinaye usenyameni inyama yezwela
ungasilahli inkosi, ungasilahli Jehova, sikuwe sishiye konke Nkosi. Abantwana abancane ngokuqala chapter 2 abantwana abancane ngokuqala 2 ngenye imini uNkulunkulu oyingcwele wabathuma befundisa inyanga wenziwa abathuma thabana elethulwe ukwenza lokwenza nasisebenzayo sisebenza uthona baba owayethi fokabela lasha insimbi uyabona umbona ngemina kusibona thina siyinhlabathi yalesoto ngeke siye ndawo wathi siyinhlabathi uthi sasihamba nomama bethu 14 awafunda in verse 19 Johana 2 verse 19 ifundeka kanje baphuma uthina yebo hamba kepha babe ngesimo abakithi awubantwana inkonzo baphuma ukuthi ngoba kakade babengasiniki igaba abakuyithi phuma lapho ngoba babe ngabakithi ngabe bahlala nathi awukosi kepha baphuma ukuze kubonakaliswe ukuthi akusimo abakithi bonke hlala anibonanga ukuthi ababona abaxoxela ekhaya kodwa babona baphumayo obani wena okusela ngapha baphuma kithi ngoba vele babengasibona abala ekhaya khona amaNazaretha into engiyibone ukuthi kufanele mina bhedla ngiyithakazela nazi wena into ethi njengoba sengibona ushamba athi ngafela bona ekhaya ngoba bathi abadala lokungakholwa kwamashumi amane eminyaka usona ngosuku olulodwa uliphile unyazi awuyi lapho kuyakhona amashumi amane eminyaka ukhona kodwa ngosuku olunye uliphile unyazi bathi ngeke uye lapho kuyakhona 2006 konfana Cape Town wathenga imoto emntwini kanti le moto ayithenga emntwini imoto yayiwe uyidrayiva ngenye imini uyibhatela uyidrayiva ngenye imini hlangana namaphoyisa ambamba yaba le moto yami abethe kompyutha yavela ukuthi yaxoxa hayi le moto ngiyithengile abakhona phakathi kwendawo athi hayi uyakhuluma phambili basho kahle hayi abantu nawo athi hayi uyakhuluma phambili wakhuluma igama langemuso ngizibona lo mfana wafika wafela uyakholwa kwelibandla akamthethwa amabandla nawasho kodwa ngizolisho Apostle 12
kodwa akazi ngoba selapho kwethu nababafithi ngiyaphambili uyabona Pastor what unesexini kwasha la kokutha sabi yanga la kokutha oyinibheka bu laba khonza nabo nabafundisi babo bayaya lapho esithokozini bemthandaza uyamanazatha uyazikhona umthandazo wokudlula uma uNkulunkulu usezweni obanazi lezulu ngoba sazi le ilonyasi bayaya futhi bamthandaze waphela 2006 7 8 9 10 11 2011 salibona yazi bakwethu lo mfana wenze yaphila yabuya impendulo 2012 yathi ayaphila yakwethumelanga ngakho uzawudosa 15 years wonke wathathwa wafaka phakathi uthese lapho ngelinye lesuku uhleli uthi wabona kuvulela unyaka iziko zasejele zikhala ude waqala ukuthi lo muntu ungena kanjani wabavula wathemjonga wafika fake ijasi mhlophe nomwasi omnyama wangena wafika lapha kwakhe wathi vusumuzi vuka wavuka vusumuzi wabuza wathi angazi mfana into enza simthande nazo siyathanda ngoba awusiceleli ngento zaphesheya noma ngeke siye khona yena sesaya noma baba khona indosi nomoya wasephezulu kokonyana David kodwa ngeke uyofika khona inkomo siphuza lamanzi uyalazi wathi ngishande wathi ngilokuthola uyazi lezi bayibona inkosi ayi asikukelanga zingqondo noma sihlande ushebe abanye belibothu kakhulu xa befika ethaba bathi sokuphindana sokwabo ekhisina njalo ejuthe njalo ngoba nilandela bani ushebe uyalazi uthi umfana kusumtshakazi uthi ushebe lokuthola unyazezwe uthi mfana wami uyazi ezibela uthi uvusumuzi yazi uthi ngoni uthi nabantu nemoto kanti nemoto yini uthunyaze kegana polso eje luthi khona usumthini abemoto wena ubashisa abazalakho wathi kufike oyisomkhulu uthi thina bathi bayithanda le nkonzo fungena uthi sithethi nabashembe yeke bangene ungekho noyethi ingane yabe kulembazi uthi lapha mntana usumuzi sawuthethe sikwazi ukuthola sisikole ngamanzi kodwa ngiyakubekisa shebe mnindi mina ngibantwana benkosi lamqala phansi usumuzi namfundisi sabatha ebese umfundisi phetha abantu lamfundisi sabatha kuthi abasukula qinze sethuka naye lathi usumuzi ngeke ithethile zokuphuma nje uthi usumuzi nathi umkapheli nowathi na kunefikile semnikojana lafike lo suku
wazibona ebizo usuze waphumethele kuNkosi. Uyasebenza mayifike nje wabonisa abantu lapha eThekwini bekade sebenza kuNkosi lapha eThekwini kuNkosi. Awu Nkosi sithutha basabantu ngoba awubuye umuntu okuhlukunyezwa sithi sasifike lapha sigula sasifike sigula kodwa namhlanje Baba Nkosi wezomhlaba yawona Nkosi eyingcwele iyacela kuNkulunkulu kudingakala bona Jehova abantu bakho Inkosi yokusiza amazwi. Siyabonga amazwi kuyokuthi Inkosi wasizibusisa. Sizoba inkonzo yamanje ngesabelo senkulu amashumi ayisishiyagalombili nanye. Ngakuthenini one sizocela umshwalense walo wasebenza Inkosi Moses.